Nkomo we no ehuhia pa se wo se utibie medin de afia amankwa tamaklo na ena akonya no aba se mene bills Microcredit Limited for edi enkomo nti ene yi wasum ne etie ne yie wo mo ankasa wa ha wo mo number nso wa ha tunya issue bia na se wakọ mo hono mo direct na wo mo edi enkomo pani me mo akwaba na bia boko de Adom na so de nya bad F papa and so by the time I knew baby de na enye sika aguye botom ai nti ya ka bills Microcredit Limited ejumako be okay if you amendasi say mendasi wo akwanya ya odi amame na memfa sakwa wi so enchia wahwefo ene watifo omjoso now bills Microcredit jumako bia Ghana Bank of Ghana etayechi a mama e krata ye di ejuma na opani bi e fe no Richard Nyamakwe ne dae so a onyaye a otu ho anamon be mfie edunum ni enu ye kurekure mu aba bedu sam pempenso yi na aka se bills ade ne ye bosia eniema okay hwe nka ho biem na most microcredit institutions e Ghana no ubehwe yese beye susu kakra beye savings kakra deposit uye susu akodru be bosumi miensan nan a sika wenya ato ho no ne ahwe so na ye de ama ho sika ye de na nye sa nete de wohia ne se wafa phone na wafre the customer experience center na uye Ghana ni wadi mfie du nwotwe ekosoro na wafa o Ghana card ufa phone na se wo frɛ a ye baby sound semfo ba ko mienu miensan bi na baby a wo Ghana ha bia fa ho ni baby a wo se be se wo afla wo look baby a wo bia no your sales executives a omo wo ho a ye beba wo nchen aba beto asa adwumadie no so okay now so wedding fie du nwotwe na wo pe bibia ye nko ade a uba bills Microcredit a ye wo bibi ma na me kan kosi ne sen ye wo product enai na sa product obi ye bosumi adwuma salary loan na ope bibi kakra ye be ma omoa okay sabi obi nya adwuma kra na so ope bibi aye a bills Microcredit ye be ma sika na ode start bibi na minim how many financial institutions are Ghana onya hwe ye be ka se be sika na fa hye bibi ase ebi nsi but bills Microcredit adwuma ye di no ebi abrabo imu nse method emergency bi aba na ope bibi kpakpakpa na ode akwakoye uba ye beboa ena finally no so no omom ye omajuma dada na omopunye sika na omde ashim kina no your working capital loan edema into bills Microcredit ni amabo no tofa no sa adwuma no na okay also pania ye show no da be 15 years ago by the bills Microcredit Limited me share dante na mo di mfoforo bi ana na bi amasesa na yo enti quick credit na yete no eno na sisi aye rebrand yesisa animu ababe bills Microcredit enti quick credit na sisi na na amasesa no yo me da se afia quick credit and quick credit investment and Microcredit Limited okay a company juma but there are other financial institutions bia or more product bia almost when name no quick credit enti etoda na say confusion kakra e wo ho no in fact there are times me failed say ya obeti yes quick loan for number so ujitum say debi quick loan is another product of another company enti ase ema ntawantawa kakra eba no yensesa no we here no so free ho no ma yedi ankasa no quick credit and investment Microcredit Limited edi investment wo ba se ne amechirichire mu no yen investment yen je deposit yen susu ye dia ne se wafre yen na yamao loan no enti so as to take out the investment bit no any essence san your business model no so kakra enti say o da no ho a ebre da ne a na so da no ho na ne da ne bills yo bre mu anya obia good say obi ka say wo bills wo so otua e ya ade ba ko e na be ba otrim wo water bill wo so kotua electricity bill wo so kotua e de na be ba otria e de na ade betua
Sika. Enti yen no de say the very moment our bills be also taken care of no, we should come to mind. We should always be at the forefront of your mind. Into yes sika e dey taking care of any bill biana. Bills microcredit should come to mind. Wow. So basically, that is. It's the impact more clients in any society. Yo, Sisia yedin komoyi. Bills microcredit any pabe 450,000. Any ejuma. Eno koda nchen ya. Eya ye mabusia na ochwe. Na ochwe bia no ye ne Ghana fo enye ejuma kra no. Enye 15,000 plus Ghanaians. Inti omo busia every week bia no over 15,000 plus. Omo je sikai sebe obi di bi kwa kutua no school fees. Obi di bi hye na ejuma mu, obi di kwa hye ejuma foforo ase. Inti se obi ba baji busia de kwa esa ne ma we nyina na. Sebe we are more or less what trying to help society. Another nchen ya we have a staff strength of about 1,500 plus. Bills microcredit, your staff strength, 1,500 plus. Na communities na ye operate ewo no, ye make sure say omo ye adwuma wasa communities mu no. Ye recruit omo every honom. In terms of employment, we create employment in every society bia ye operate within. Inti bia obekwa be hu your offices no. It means that pepepe you recruit microphone no ekada 2 am kana mu gina yeso je musica there be mechiremu they drew on ma mechiremu akra no mabu say yo eya bills microcredit eya quick credit e breda da mu no ye dwumadi ayedie ni say ye ma osika ye wo kwan a obefa so a de betu osika si ye ma osika na se ubetua na otwe a ana bosume a udi sika no beto mobile wallet so udi to mobile wallet so a na we use USSD code be *779# na we di etire etise wo send mumo no another one so almost *928*222# na we di etire na we tua no at the comfort of your home obia enfrel say bitua sika etoda sika ne be delay nemum e delay a ye wo internal processes a ye follow ye be frel abonkaye ansana ye be ye house to house recovery na 2am ya okay minim 2am me head of operations 2am say be ya tin sam ne bebre we am say maybe you see comedian worries ekotwe se kan skit be on social media. These are things that among for bebre na enye nokre but ejuma na enti etoda eba would have to find appropriate ways to handle it. Etiere say di na sesa na sesa so a yenim se ne ma pa wo mu ti then ebe sesa more unlike quick credit. Okay. Enti first na ye quick credit no ye dwumadie no obi beji loan na obefre ye customer experience center. Okay. Omo jinsemfo bi a na sales executives na ba be show. Ma ye nhunu mo je collateral na say senior mechanic ye nji collateral ye nyi susu ye nji savings. De wo hia no Ghana card. De wo hia ne say wo ye Ghana ne a wadi mfie du nwotwe na wo hia wo national ID card. Okay. Senior mechirichiri mo no. National ID card bia. Yes. Not only Ghana card. Not only Ghana card. Okay. National ID card. Okay. Now, enti say ye bisa osam semfo ye ba bi awo se bi e bi awo kukumlemle hanom ahyenso de be na wo say make say sales executives ewo field enti omo be locate ba bi awo no no maba enti omo ye wo assessment ewia ebre so na say we si ye ma osika na na e de amount se ye de ma wi a utua na wotwe ana se bosome. Okay. Now nkan tete no a na ye quick credit no se ye discan man wi a se na me chirechire mu no obe use USSD code no na odi etio sika. Okay, na se wen tua na ya yesa house to house recovery no na sisi nsakrae wo mu ne se bills emma wo fi. Okay. So the last bit no bills ye nye recovery there be. We are only going to concentrate on giving monies to people
to better their lives. Into a bar recovery now, your third parties are recovery agencies are. Yeah, be outsource at their moment. Just a one among direct. No, say like we are saying, we are rebranding. No problem. Precisely. Those recovery agencies, you know, omono sebi, omo akwadare, ewo ejumana. They are professionals. They know how they go about it. So that we don't change the image. It is obedient to me and Triano on timer. Or no charge penalty be one. Normally, no. Uko banks are these penalties do apply, but for us, we are not looking at one-time business with clients. Inti yenu ye juma na se ebreno so na wentimi entua normally no yema 13 weeks bosume miensa na odi etua ye short term loans, but ebia wetua kwakoduru bosume nkron anase dua na se wontimi entua de ye ne se ye mom san bam ebe maumwa ye be maun foforo na chese dada no ya tie frim se ne be ya ohun be hen ha nti ekwan ya ye fa so a most of the time ye your clients yeah bompa ye say ombedi no kure nso ama mo na mo adwen pa mo wo maye no ebetimi aba maye wo number ne kakre. Okay, nti bills microcredit your office ba ko pe e wo su but send ya me chire mo no ba bia wo Ghana bia no wo frɛ yen a ye betimi aba be hwe ne numbers na emie no 0302 200 390 0302 200 390 and 0596 920 833 0596 920 833 baby a wo Ghana bia no ofre a ye be hwe ofefe sa nti we de me yenkoye hu fi wo ho ye ni no kura me yen di no kura ma wo mo so be di no kura de ama ti so wo bibia number no de ato ho no ensi akire emfrafia me menye adwuma o bills microcredit limited frɛ number ye de ama wo unti bibia se afrɛ wo mo no mo ne wo enim komana papa mboa pepepe enti ye kwaba mesro we de nka meka bibi kakra e de toa de mekan no so bills microcredit na ye quick credit and investment microcredit no ye nya dwuma online. Okay. There are scammers omo be free amount for. Enti wo say mo number so ani. Ye number mi no ewe ni. Me so na wo screen so no. Yes. Ko fa number bia wo baabi. Ya ye tie ye ntie ni ye. We are no obi abu say ya na fa su na mo de ba na fia me sire mo number mi enu pay. Eni obi ani enkomo wo online so. Omo number ni baabi enu an wo ka no. Ye sire mo wo de wan te hwe kura ayi sika kura bia fo obi ba ha. Omo number ni enu anu no mo mi anya ne sa na nkrofo ye ya no mo so wa akire wate ase ye kwa ba ye ba ye beto aso.